Lakhipuronline puthokchaba September gi tang 16 Irai numit ki Khomjinba Pao tabirasi Ahanbada maruoipa Pao Tripura Civil Service amasung Tripura Police Service da mitei macha ahum mai paklagle Lupa crore lising ani gi mathakta online stock trading scam da chenaba Assam gi matai manao police na phare Jiribam da Primary Health Center amadi yuma mai tharamle Kamrup Metro gi Sonapur da ain gi wang matajum sajen pasing takthok pagi thodok da ani sire kayamarum asoka panangle amasung handak ikui kui dana Khel Maharan gi ani suba edition masana tareta pangthok lagani Haujik mapung oiba pau tabirase Tripura Civil Service TCS amasung Tripura Police Service TPS da meitei macha ahum mai paglakpada maigai kaya dagi harau nungai ba phongdok nakre Meitei macha ahum adudi Tripura Civil Service da Dholesor dagi maibam purba apokpa maibam kajol amasung laifrakpam Thomson aduga Tripura Police Service da Komolpur dagi Khetrimaim Devojoti apokpa Khetrimaim Devendra Kishore makhoi ahum asini Manipuri Sahitya Parishad Tripura na makhoi ahum na mai paklakpagi harau nungai pa amadi thagatpa phongdokre panbayai masigi mamangda su Tripura gi meitei macha ahum Tripura Civil Service amasung Tripura Police Service phangba yaukre hairi Lupa crore lising ani gi mathakta online stock trading scam da chenaba actor amadi social media da miyamna sakhangnarabi Sumi Bora amasung mahaki mapuroiba maming leiraba photographer Tarkik Bora makoi animak special task force STF na phaduna Dibrugarh police da sinakre Lupa crore kamarum gi trading scam da chenaba Bisal Fukon pharabagi matungda Sumi Bora matai manau lotuna leirakibani marak asida makoina namthak tawduna khomkiba sel gi chada kunthra tha ani gi manungda singani haina su khanganki asigumba miyamdagi utsaiduna sel khomgatuna namthak tawba miyoi mathang tawduna miyoi nifunithoi handak police na phare hairi Jiribam district asigi Borobekra subdivision asida leiriba Central Forces amadi Manipur police leina naton sumangda leiba meitei singi yung kuki singna hanjin mai tharabasu ngakpi senbiba ngamdabagi mami chauna tare hairi ngarang ahing nongyai matung pung 12 minute yankhai rom taba matamda Barak Turel manakta leiriba Borobekra police outpost gi awang romda meter chamagi yankhai muk chalaga leiba Primary Health Center haujikna Gwakhalda hongdoki badagi Pebam Rajkumar amadi Ningthaujam Rajendra Koba miyoi sing asina yum oina leiba asi mai tharamani hairi yum asida Pebam Rajkumar amadi Ningthaujam Rajendra numidang khudingi makhoi chak toklaba matung saphagadaba mafam singda tumduna leibani haina Paumi N Rajendra na phongdorakhi mai thakiba hospital lagi meter kunthra muk chatlaga leiba H Nanda Kumar Koba mitei amagi yum amasu mai tharamle adubu leikai gi miyam amadi police yauna mai kanki hairi H Nanda Kumar gi yum gi thong thukaiduna changlaga mai tharambani haina Jiri News Network tagi phangba pawa sinama khatari All Assam Manipuri Students Union Amsu gi mihut kangbo amana Silchar Circuit House ta Assam gi Cabinet Minister Atul Boraga unaduna handak Assam Cabinet na Assam Accord ki Clause 6 implement tawbagi warep lawkibagi matangda akupa wari sanakre Mantri na makhata na Guwahati da amukka phaminaduna punna wari sananaba Amsu gi mihut kangbo aduda hairam ki hairi Mantri Sri Atul Boraga unakiba aduda Amsugi Central Committee ki General Secretary Asangbam Sopon Assistant General Secretary Phanjobam Indrajit Silchar District Committee ki Akham Basan Amsu Central Committee ki Advisor Saikhom Komlakanta Laisram Satyajit amasung former Amsu Saugwaijam Subongkor Oinam Maniton Saugwaijam Bikas Phanjobam Loknath amadi Khangjrakpam Krishnamona chingba miyoi singa sarukjakhe Karimganj District Nilam Bazar gi manung channa leiba Patharia B Block Mitei Khungi Community Hall da Patharia na halupna sinduna Milala Sam amadi Maifa gi lamsing makhada Kunthra mari suba Mitei Mek tambi takpi pagi thoram hauki bajum sakation numit September gi 13 da hokre thoram aduda Laisram Palen Seram Herajit President Milala Sam Thangjam Projen President Maifa Nongthombam Binod Education Secretary Milala Sam Maibam Kumar Dhon amadi Thoksom Thoithoina Mifamapu Mithunglen amadi Kai Komnajaba Mithung Sing oina tais tapamki
थौरम की वहाउदोक पिरदुना लाइस्रम अंबिकाना अखोई आसाम दा मणिपुरी लोन ऑफिशियल लोन ओइना आसाम सरकार न मसक खंगबिरे अतुगा लोइनाना मितै मयेकसु गवर्नमेंट की स्कूल सिंग दा तंबा यारनी हाइना आसाम सरकार न हाइबिरकपासी अखोई कुदिंगमकना तारामना ओक्चै लोइनाना अखोई गी लोन नमसुंग मयेक अखोइना चाखोटनाबा होनामिनसी हाइके सेरा मेराजितना आइना अहनबो ओइना लाक्चरिबा पाथारिया खुनसिदा अखोई लोन नमसुंग मितै मयेक तमननाबा होनारिबा असि अदुकी मतिक पुकनिंगदा नुंसिबा फावी अदुगा अखोइना लोन गा लोइनाना मयेक सु खंगननाबा होनामिनसी हाइके मयेक तंबगी थोरम अदु थांगजम प्रोजेक्ट हौदोकपिखि अदुगा निमित तरानी की ओइना लाइस्रम अंबिकाना तंबी ताकपिगनी हाइरि लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंबिरिबसिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फावबा चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबियु महाराज गंभीर सिंह मेमोरियल कमिटी चंद्रपुर अमदि चंद्रपुर मैरापाबी लुपना लखीपुर की एमएलए कौशिक रायबु इकाई खुनमजख्रे हौखिबा अगस्त की तांग कुनमापंदा असम लेगाकना मणिपुरी लोनबो एसोसिएट ऑफिशियल लोन ओइना सखंग बिरकपा असिदा असम की सीएम कैबिनेट मिनिस्टर सिंह अमदि एमएलए पुंगनमक पुथाकटपा फुंगदोकपा लोइनाना लखीपुर की ऑनरेबल एमएलए नसु अचौबा थौदांग लौबिखिबगी दमक लेंगयान फी कुदोल तमदुना इकाई खुमनख्रे थौरमदुदा कैसाम विद्यापति लखीकांत शर्मा सुनामणि सूर्यबाबू मोहन सिंह मुक्तारानी देवी तरुलई देवी तंबी देवी सुनीता देवी ब्रजबाबू गौरचंद्र कुंजबाबू मणिकुमार चिंब मियोइसिंगना सरुक जाखि मणिपुरी गेस्ट हाउस कोंजेंग लेकाई दंगारांग मणिपुरी कनबलुप मकल की मिफम आरामबम नंदबाबू एसीएस न मिफम पोइदन पांगथोखरे मिफमना लाक्लिबा निंगथौ काबा नुमित की नुंथिल की पुंग मरी ताबा मतमदा मकल की ओइबा मियाम की मिफम पांगथोक्तुना मणिपुर अमदि जिरिबाम द थोक्लिबा कांगलुप की इरांग असिदा मतेंग पांगलुनबगी कुपना खनबा हाइना वारेप लेपनाखि मिफम अदुदा लैसुंगबम रविंद्र थांगजम ब्रोजेन एस सुबंकर बेनी मिश्रा एम मनिधन बिरलाल सिंहना चिंबा मियोइसिंगना सरुक जाखि हाइना मकल की कन्वेनर सेराम हेराजिना खंगलगले कामरूप मेट्रो की सोनापुर रेवेन्यू सर्कल की मनुंग चनबदा कोचुथोली खुंगंग दंगारांग सगोल से नुमिता आइन की वांगमदा युम साजिनबसिंग तकथोकपगी खोंजंग अमदा मफम अदुगी मियामगा पुलिस का बुंगनाबगी थौदोकता मियोई अनि सिरे लोइनाना पुलिस की मियोई कयासु अशोकपन नंगले हाइरे मफम अदुगी लंबिगा चामरोंगी मथक्ता आइन की वांगमदा युम साजिलकपसिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तकथोकनबा होनबदा खुंगंग अदुगी मियामना पुलिस ता खुद थारकपा होरकपदगी नोंमै कापदा मफम अदुगी मियोई अनि सिखिबनी हाइरे बांग्लादेश की इहान हानबा रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट साननबगीदमक बांग्लादेश न रशिया दगी अमेरिकन डॉलर बिलियन 32.35 लोन ओइना लौखिबा सेनफम अदुगी मथोय लुपा मिलियन 450 सिंगदोकननबा रशिया न बांग्लादेश ता हाइरकपदगी बांग्लादेश मकोकता मखुट हापले रशिया न मखोयगी सेनफम अदु लाखलिबा सेप्टेम्बर की 15 की मनुंगदा पिथोरकनबा चिठी थारक्तुना खंगहलक्रे हाइना दि बिजनेस स्टैंडर्ड की पाव अमदा हाइरे सेपाक तक्रो मसाना असिदा इंडिया की ओइना चाइना दा सानाबा चटकदौरिबी जारीबोन थिंगोंग खुलगी एच संजिता दा मतेंग ओइननबगी तोंगान तोंगान बलुप अमदी लनाय मियोय क्याना मखाताना सेलगी तेंगबांग पिनरखरे पनबयाय एच संजिता लाखलिबा सेप्टेम्बर की 19 दगी चाइना की किंग दाउदा पांगथोकदौरिबा एशियन बीच सेपाक तक्रो चैंपियनशिप दा इंडिया की महूत सिन्ना सरुक जारुगदौरिबिने असम की खुंगंग खुंगंग लेरिबा सानबदा थवाई यावबा टैलेंट लेबा सानरोय सिंगबु मसक खंगदोक्तुना ग्रास रूट लेवल दगी मखोयबु योखननबा पांदम थमलिबा खेल महारन की अहानबा एडिशन माइपाकना ममांगी चही की दिसंबर थादा पांगथोक्रबा मतुंग हंदक इकुई कुइदना अमुक खेल महारन की अनिसुबा एडिशन पांगथोकलगनी हंदक की खेल महारन असिदा मरुओइना मसाना तरेता सानबा सि पांगथोकदौरी मसाना सिंह अदुदी एथलेटिक्स फुटबॉल कबड्डी वॉलीबॉल चेस रोड साइक्लिंग अमसुंग स्विमिंग नि नुंगाइरबा पाव कासार फुलरतोलदा होलिस्टिक थेरापी सेंटर अमा हांगदोकचरे योगा एक्युप्रेशर अमदी फिजियोथेरापी की मतेंगना अदोमगी ख्वांग नाबा खुद हाइगतपा यादबा खौ तांगदा नाबा सरू अमदी सिंगली नाउरीदा नुंगाइतबा पैरालाइसिस असिनचिंगबा हक्चांगी नुंगाइतबा कया लायंगनबगीदमक ngasimak lengsin birago
Senior Consultant, Yoga, Acupressure and Physiotherapy, Specialist in Ortho and Neuropain, Dr. S. Chandrababu Singha, Holistic Therapy Center, Nilmohon Complex, near Muscle Gym, OB Road, Fullertol, Kasarasam. Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi, numitangi pung teret phoba layang zari. Mobile number 8638-078821. Hairiba number asida layang balak pagi mangwainana appointment book to binaba kanganjari. Kanganjaba ama Healthcare amadi Paramedical Science da University Grants Commission na sakhanglaba chahi amagi diploma, chahi anigi advanced diploma aduga chahi ahumgi Bachelor of Vocation course tamba yaragani. Institute of Medical and Paramedical Science Silchar amadi Gracewell Hospital Manipur Silchar anina kusam naduna Lingya Vidyapit University Faridabad ki makhada course asi tambiba hore. Healthcare ki field da skill development oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na chingba 12 pass tawrabasina tamba yaraba coursing asi tamduna isana isabu thabak bijabagi kudong saba lobiyo aduga nursing, yoga attendant, first aid training, emergency medical staff amadi RNP course na chingbagi atenba matamgi oiba course singi tamaktasu admission haujare. SMDEP Civil Hospital Silcharda practical topagi kudong chaba su thanjari. Akupa marol gi tamak Institute of Medical and Paramedical Science Ismail Market Central Road Silcharda lingsimbirabu. Natraga mobile number 939573245 da pau phaunabiyo. Aroibada maruoiba pau amukhanna Tripura Civil Service amasung Tripura Police Service da mitei macha ahum mai paklagle Lupa crore lising ani gi mathakta online stock trading scam da chenaba Assam gi matai manao police na phare Jiribam da Primary Health Center amadi yumam mai tharamle Kamrup Metro gi Sonapur da ain gi wang matajum sajen pasing takthok pagi thodok da ani sire kayamarum asoka panangle amasung handak ikui dana Khel Maharan gi ani suba edition masana tareta pangthoklagani Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare